twongeye kubasuhuza mwe mudahwema kudukurikirana aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye bigize isi, mu burasirazuba, uburengerazuba ndetse amajyepfo, amajyaruguru, hose turabashuhuje. By'umwihariko abari mu burasirazuba bwa Kongo, aho turabasuhuje za Uvira ukamanuka za Minembwe, za Minova, Igoma, turabasuhuje cyane. Tugarutse muri update mu makuru agezweho, mu makuru y'ako kanya. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo zikurikira: warikare na Sud Kivu ikomeje kugorana, hakomeje kugaragaramo udusha tugiye dutandukanye tw'ingabo zigiye zitandukanye ziri guhurira aho habaye agatogo, imirwano ikomeje guca ibintu. Ariko kandi nanone turaza kubabwira ku masezerano hagati ya FDNB, icyo ni igisirikari cy'abarundi, abarundi bayoborwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, cyumvikanye cyagiranye amasezerano na FRDC, uwo akaba ari Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuza kubasomera ku itangazo ry'impuruza basohoye hanze y'ubwumvikane mbere y'uko n'ubundi twinjira neza ku kibuga cy'imirwano. Operasiyo ihambaye yaraye ibaye muri iri joro, warikare za Rucuro, intambara ikaba ikomeje gututumba. M23 byifashe bite, bwakeye bute, nibyo tugiye kunonosora akantu ku kandi. Ntucikwe, ntabwo turi burenze ingohe kandi ko amasasu n'imbunda byafatiwe Igoma rwagati. Ese ibi byafatiwe Igoma byari bivuye hehe? Byari byazanwe na bande? Byari byo kumaza iki? N'imbunda n'amasasu n'amagrenade byafatiwe Igoma rwagati, byose tugiye kubinonosora akantu ku kandi. Turaza gukubita akajisho ku binyamakuru byo mu Rwanda ndetse by'umwihariko mu buyobozi bw'igihugu, aho Perezida wa Repubulika yatangaje ko yasimbuje minisitiri w'intebe, akaba yashyizeho minisitiri mushasha, ndetse turaza gutera akajisho kuri Guverinoma nshasha nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho. Ese byo byifashe bite muri makeya? Byose ni aka kanya tugiye kubinonosora. Ikaze. Nguko uko M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira nta mikino yemye, ndetse bikaba bigaragara ko yafashe M23 yafashe Uvira nta mirwano ihabaye ikabiri. Muri uyu mugoroba kandi nibwo turi kugenda tubona ibitero bikakaye birenze by'abakongomani, aho M23 ihanuye indege. Aka kanya tuvugana ihanuye indege y'abakongomani yarijanye ibintwaro ndetse n'ibindi byose byo kwifashisha muri Kirundo. Ahangaha akaba ariho abarundi bakambitse, akaba M23 ihanuye indege bitewe nuko n'ubundi M23 yikanze bitewe nuko Leta ya Kongo yari yazamuye drone zari buherekeze iyi ndege, ariko izi drone nazo zikaba zari ziritseho ibisasu. Hakomeje guhaguruka drone zigiye zitandukanye. Ikaze mu makuru ndetse na update z'aka kanya. Tugiye gusesengura neza uru rugamba, turahari, turahabaye. Niba utarakora subscribe, share and comment, bikora aka kanya. Nanone kandi rurageretse aha ni Gatobotobo, teritwari ya Masisi, n'ubundi hakaba hacakiranye bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bifatanyije na FDLR. Rurageretse, turaza gukomereza mu mirwano yiriwe Fizi ndetse na Sange na Kibira. Gatobotobo naho tukaba turahagera, ariko na Gatogota rukaba urusasu rugutogota hagati ya M23 ndetse n'abacancuro, aho abacancuro bakomeje kuzamura drone zigiye zitandukanye, bari kuzirunda ndetse bakazisikaho n'ibisasu, zikaba ziri kuza zikirunda ndetse zikanarasa cyane bikomeye cyane mu birindiro bya M23. Ese Leta ya Kongo iri kuvuga iki ku bijyanye no kuba Leta ya Kongo yari yavuze ko yihanangirije Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane, yabujije uyu muperezida uharanira demokarasi ya Repubulika ya Kongo ko yatagomba kongera kurasa kuri M23? Mbese bimeze bite? Tugiye kuza tubive imuzi n'imuzingo. Ntabwo turi burenze ingohe kandi ko Leta ya Kongo yateguye igitero gikomeye cyane, igitero kanundura kigomba kwimura M23 mu bice byose yafashe. Turaza kwerekeza mu bice bya Warungu, Yungi, Waruwa ndetse na Rora. Ahangaha
hakaba ari gukomeza kurwubera imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'abarundi, aho abarundi bagurikije drone zikomeye mu rwego rwo kugira ngo bavane M23 mu duce twose yigaruriye. Igisirikare cy'abarundi bita FDNB kikaba cyashinze imbunda zikomeye cyane kugeza kuri aka kanya ziri gusuka amasasu mu birindo bya M23. FDNB iki gisirikare cy'abarundi kikaba gikaze ndetse kikaba kivanze n'abacancuro n'aba bagiye batandukanye barwana kuri Leta ya Kinshasa, harimo na FDLR, cyane ko bana barwanyi bamaze muri kino gihugu cya Kongo imyaka zigera kuri 31. Bano bagabo bakaba bamenyere ibintu by'amashyamba, bakaba bari kubangamira ko Leta ya Kongo yakumvikana na M23. Ni mu gihe kandi nubwo habaye amasezerano idoha yo bakumvikana mu biganiro biganisha ku mahoro, biri kugaragara ko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi yaba yaragiye mu buryo bwabureshwa, bitewe nuko kuva amasezerano yasinwa n'ubundi ntago byakuyeho ko hakomeje kuba ibitero. N'ubundi amasezerano yasinwe bari kurwana nkaho muri teritwari ya Masisi, aho ngaho gukomeza mu misozi ya Minembwe hose bari kurwana, utareba imirwano ikomeye cyane. FDLR yari yatatse bikomeye cyane mu duce tugiye dutandukanye, aho n'ubundi biri kugaragara ko hari abaturage bagenda baha amakuru Leta ya Kongo, n'ubundi abaturage bakaba bari mu bice M23 igenzura. Kugeza kuri ubu ngubu informa ndetse abanyamakuru bagiye batandukanye baha akantu kandi uko M23 imeze, bikaba biri kugaragara ko bagikomeje kuba muri bino bice bigiye bitandukanye M23 yafashe. Leta ya Kongo bakaba bari bayihanangirije kuba yahagarika imirwano, ariko imirwano irakomeje. Kavimvira ugana i Bukavu, Bwegera ndetse na Shanje, aha ni Murara mu misozi ihanamye cyane hegereye ikiyaga cya Tanganyika. Aha ngaha n'ubundi hakaba hakomeje gucakirana ibihugu bigiye bitandukanye, harimo abarundi n'abatanzania, mu buryo bwo kuba bakomeje gusahura amabuye y'agaciro agiye atandukanye ari muri ibi bice. Ndetse ntabwo turibagirwa imirwano ari hariya Karundura na Kavimvira, aho ni muri teritwari ya Uvira hariya mu misozi ya Minembwe, aho se abarwanyi ba M23 bakaba bashyizwe muri zero, bakaba bazengurutswe bikomeye n'izi ngabo zigiye zitandukanye zahawe ikiraka n'abakongomani. Reka tubanze twumva ijambo rya Donald Trump nk'uko byavuzwe kandi bigasubirwamo n'ikinyamakuru France News cyangwa se France 24 cyangwa se France 24 mu rurimi rw'igifaransa. Reka tubanze twumva iryo jambo, nyuma yaho turagaruka tunonosora izi ngingo zose akantu ku kandi ntuje kure.